आकाशवाणी इम्फाल नयनी देवी ने पाव पाजरी अहानबदा मरुओइबा पाव लेबाकी मफम पुनमक्ता ngasi संविधान नुमित पांगथोकली मणिपुरदा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा लेपतने हेंगलकपदगी अपुनबा मसिंग लिसिंग कुनमरी हेले भारत पुंबगी प्रेसाइडिंग ऑफिसर सिंगी ngasi मिफम लोइसिनबदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वांगांगनी अमसुंग मालेमगी सकनायरबा फुटबॉलर डियागो माराडोना हार्ट अटैक तौरकपदगी ngarang लेखिद्रे लेबाक असिना मालेमगी लाइचत ओइरिबा कोविड-19 की मायोक्ता पुन्ना अमतो ओइना लांथेंगनरी लमदम सिगी मियामना सखंगनरबा मियोय कयाना सु लानफम असिदा माय पाकनबगी दमक आकाशवाणी इम्फालगी ई पावगी खुथांगदा मिपुम खुदिम अंगना अराइबा थवंग अहुम फेस मास्क उपा अमगा अमगा फुट तरुक लापनना लेनबा माय मिट अमदि खुद छातोइना हमदोक्तुना तरु तनाना थमनबा अपील तौरी मणिपुर की सकनायरबा सैसकपा अमसुंग फिल्म एक्टर दिनेश शर्माना मियामदा कोविड-19 दगी ngakthoknaba अपील तौरदुना हाय मयामबु दिनेश शर्माना खुरुमजरी किबिगनु पाखतपिगनु चिंगनबिगनु अखोय पुना भाब तामिनरगा चेक्सिनमिनसी मियोयबगी पुनसिदा हंदक आहानबा नते लैना लाइचत कयाना लंदादुना लाखिबा मसिंग कयारंगने मियोयबा जाति ngasisu मालेम असिदा लेंगदना मुत्तना लेरी कोविड की दमकता वैक्सीन पुथोकनबगी दमकता मरी लेनबो अथॉरिटी सिंह होनरी मरोइना गवर्नमेंट पीरिब गाइडलाइन सिंह असि ngakna चटमिनसी अहानबदा मियाम तिनबा मफमदा नत्रगना सखंगदबा मीगा थेंगनबा लोइनबा मतमदा यारिबा मखै सोशल डिस्टेंसिंग हाइबदी अराप थंबीबा अनिसुबदा लंबी लमहांगदा मफम अमदा हेक्ता लोक तिन सितोक पीबना चिंगबा असि तौबिदबा तंगाई फदना हक्ति खनबा लोक खुबा तारगसु फी नत्रगा रुमालगुम्बा अमा सिजनबीरगा मतंग असिदा फेस मास्क उपिरगदी करिसु चिंगनिनगाई लेतरे लोइना अहुम सुबदा चथोबा तारगदी हंजिलकपा मतम चारमदाई थामदाईगी मतम खुदसा सेंगना सापोना चिंगबा सिजनबीदुना यामना सेंगना हमदोकपीबा हाइबदी इसा लू नाना लेबीबा असि खक्तनी हौजिक मपुंग ओइबा पाव लेबाकी मफम पुनमक्ता ngasi संविधान नुमित पांगथोकली नुमित असि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ना भारत संविधान चटनानबा वारेप लौखिबा दुनिंगसिंगदुना पांगथोकपनी नुमित असि जाति की आइन नुमित हाइनसु खंगनै अमसुंग भारत संविधान चटनाखिबा दुनिंगसिंगबनी लिसिंग अमा जमापन निफुमापन की नवेंबर 19 लेबाक असि की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ना भारत संविधान हौनबी मतुंग इन चटनारे हाइना वारेप लौखि अदुगा मथंग चहि लिसिंग अमा जमापन यांखै की जनवरी 19 तगी चटनाबा हौखि संविधान नुमित असि अहानबो ओइना लिसिंग अनि 15 दा पांगथोखि ड्राफ्टिंग कमिटी की चेयरमैन ओइना संविधान सेंबदा मपुंग ओइबा थौदांग लौखिबा डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर दा इकाई खुनबो उटपो ओइना नुमित असि पांगथोकनबा मतमदुगी एनडीए सरकारना वारेप लौखिबनी ऐतिहासिक ओइरबा संविधान अदु सेंबगी चाउरबा थबक अदु मपुंग फाना लोइसिनबदा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ना चाही अनि था 13 अमसुंग नुमित 13 नि चंखि आकाशवाणी इम्फाल दसु संविधान नुमित पांगथोखि थौरमदुदा स्टाफ सिंगना भारत संविधान की प्रिएम्बल पादुना संविधान ngakani हाइबगी वासक लौखि मणिपुरदा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा लेपतने हेंगलकपदगी अपुनबा मसिंग लिसिंग कुनमरी हेले कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम नंगारांग नुमिदांग वायरम थोखिबा जेरोल अमदा हाई हौखिबा पुंग कुनमरी दा मी चामा मरफुदाव दोई पॉजिटिव ओइरकपदगी अपुनबा पॉजिटिव केस लिसिंग कुनमरी चामा कुंट्राहम दोई छुरे हाइरिबा मतम असिदा मी चामा 15 नाबा पदुना डिस्चार्ज तौखिबदगी पुन्ना नाबा फगिबा मसिंग लिसिंग कुंचातुक निफु छुरे नाबा फबगी चांग चादा मरफु 5.5 अनिदा लेरी हौखिबा पुंग कुनमरीदा तोंगान तोंगानबा जिल्लासिंगदगी मी 5 सिखिबदगी लाइचत असिदा सिबा मसिंग 295 यौरे मरक असिदा मणिपुरदा ओइरिबा कोविड-19 की फिबम येंगसिनबा लाकपा केंद्र की मिहुत कांगबो अदुना असिसु मखाताना तोंगान तोंगानबा ऑफिशियल सिंगा उनादुना लाइचत असिगी मतंगदा वारी सानरी ngasi anganbada इम्फाल वेस्ट अमसुंग इम्फाल ईस्ट की सीएमओ सिंह डीएसओ सिंह अमसुंग एसएसओ सिंगा वारी सानखि मदुगी तुंगदा रिम्स की डायरेक्टर ना लुचिंगबा मेडिकल कॉलेज टीम की असिगी टीम अमगसु उनरी ngasi nungthil kendra gi mihut kangbo asina जेनिम्स की डायरेक्टर ना लुचिंगबा कांगबो अमगा अमसुंग राज्य की डायरेक्टर हेल्थ ना लुचिंगबा हेल्थ टीम अमगा सु उनगनी मदुगी तुंगदा हेल्थ एडवाइजर गा सु वारी सानगनी केंद्र मिहुत कांगबो असि हंसित फावा इम्फाल दा लेखिगनी मखोइना हेंग राज्य की चीफ सेक्रेटरी गा उनगनी
Lawu Singu amasung tourism mantri Wainam Lukhoina hairi Kendra gi tourism mantraloy makhada paikhatliba State Institute of Hotel Management mathang chahi gi September phawda loisinaba pandam thamli ngasi ayuk raija asigi maru oiba tourist spot sing yengchinba chatpada mantrina wafam si phongdokhibani Mantrina hai raija asida tourism chawkhat hanaba amasung mapalamdagi lamkoiba lakpa sing hena pukning chingsinba ngamnaba aikoigi hanadagi lairaba tourist spot sing asi ningthina sengwatnaba thaurang tauri Guite Phungpi Organization GPO Kangpokpi Branch ki General Assembly Cum Conference ngasidagi Kangpokpi Jila gi El Thomjang Village da hauragani mifam asi tha asigi kunmapan phawba chathagani Tabiriba Pawasi Akasbani Imphal dagini Bharat Pumbagi Presiding Officer Singi Marifu Suba Mifam Azhilosin Bagi Tauramda Pradhan Mantri Narendra Modi na video conferencing ki khutangda wangangani Numin inigi mifam asingarang dagi Gujarat ki Kevaria hokibani mifam adu ngarang Rashtrapati Ramnath Kovind hokdokhi Hokdokpagi Tauram aduda Uparashtrapati amadi Rajya Sabha ki Chairman M Venkaiah Naidu Gujarat ki Rajyapal Acharya Devbrata Mukhyamantri Vijay Rupani yawkhi Lok Sabha Adaksa Om Birlana mifam asigi sabapati oiri Bharat Pumbagi Presiding Officer singi mifam asi lising amachamapan kunmathoida hokibani Gujarat pangthokliba sina masigi chahi chama suba kumoni kumsigi mifam asigi nungi wakhallondi mating leiba ganatantra amagi dama legislature executive amasung judiciary ningthina tengbangnaba yamna maruoi haibasini Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi ahum suba Global Renewable Energy Investors Meet amasung Expo Reinvest lising anikun virtual oina hokdoklagani numit humnigi mifam aduda mapung oiba company punamakna renewable energy gi lamda makhoina sengwatliba khwaidegi noba technology sing utkani amasung energy transition gi phangliba atai pambai sing khanagani Malemgi luchingba kaya lebak humpudra mangagi energy mantri sing amasung saknai rabi miyoi chani thauram asida saruk yagani mifam asi new and renewable energy mantraloina sinbani Malemgi saknai raba Argentina gi footballer Diego Maradona heart attack tawrakpadagi ngarang laikhidre mahak asi malengi khwaidegi haiba football sanaroi singi manungda amani haina longnaba misakni Zahi humpu sukraba sanaroi asi masagi mapok numit thauram pangthoklaba matungda chatlebe November tha sigi haurakpadagi hospital da laing duna lakpani mahak masayamna chokthare haibadagi hospital da pukhatkhibani La Plata clinic ta test tawbada Maradona gi thopta I matum amalaiba thengakhi madu tungda doctor singna mai pangna operation tawduna lokthokhi Maradona hospital dagi halaklabani adubu ngarang ayu anganbada heart attack tawrakhi mahaki manakta leiramba paramedic singna mahakpu kanba ngamkhide mahakna leikhidabada Argentina sarkarna numit humni awaba phongdokli Maradona na leikhidabada Uparashtrapati M Venkaiah Naidu na awaba phongdokre mahakna hai mahakna khangawdana leikhidaba asi football gi sangsar da chawna mangjaba amani Pradhan Mantri Narendra Modi na su Maradona na leikhidabada awaba phongdokli Mukhyamantri Nongthombam Biren Singna awaba phongdokladuna hai Maradona na leikhidaba asina malem sinthungbada leiriba mahaki fan koti koti gi thamoida ahangba ama leihoragani Ani suba Fit India School Week program Kendra gi Sports Mantri Kiren Rijijuna hokdokre program asida saruk yanabagi dama school singna www.fitindia.gov.in Fit India School Week da register tawgadabani ngarang thauram adu hokdokpada Sri Rijijuna school gi punchida hakjang phana leibagi maru oiba pankhi amasung Bharat pu masamawu phana leihanaba leibak ama oihanabi khongjangda mahiroi singna achoba sakti oiri haikhi loisilakpada COVID-19 dagi ngak thoknaba face mask upa futaruk lapna leiba khutsa amadi maimi taru tanana thamba haiba achamba thawong ahum singak na chapinaba amuk hanna ningsingjari aroibada maruoiba pau amo hanna leibaki mafam punamakta si Sangbidhan numit pangthokli Manipurda COVID-19 positive oiba leptane hengalakpadagi apunba masing lising kunmari hele Bharat Pumbagi Presiding Officer singi mifam ngasi loisinbada Pradhan Mantri Narendra Modi wangangani amasung malemgi saknairaba footballer Diego Maradona heart attack tawrakpadagi ngarang leikhidre pau loijare